tubahaye ikaze z'aka kanya ni updates zitunguranye aho biri kugaragara yuko abayobozi banyuranye mu ihuriro rya FCM 23 aho bari kuvuga ko sahingiyi ibibombe biri kuraswa mu mujyi wa Goma. Ni uruhande bahanganye rukoresheje indege zitagira abapilote bikanahitana ubuzima bwa bamwe, ari igikorwa ndengakamere kidakwiye gukomeza kwihanganirwa. Ibi ngibi turi kugenda tubibona ku bitangazamakuru binyuranye, aho Radio TV10 Rwanda yahise bitangaza. Ni mu gihe kandi na Manzi Wiringoma ku rukuta rwe rwa X yahise abitangaza. Murabizi rero ko update twebwe ari agahoraho. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko informa uherereye muri biriya bice, atubwira uko situation ese ibibombe byatewe gute, ese bari kubiresista gute. Ni mu nkundi rero tuze turebe akantu ku kandi tumenye uko situation ihagaze nonaha mu mujyi wa Goma. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwese mu kubana natwe. Ikindi kandi namwe bashya nta kindi musabwa no gukanda subscribe kugira ngo mujye mumenya update isha ndetse mumenye akantu ku kandi uko situation ihagaze. Ni mu nkundi rero mbanze twanzikire hano ibiri kuvugirwa i Goma, niho tugiye kwibanda. Ese byifashe bite? Nje muri kumva ndi Damien Umugisha ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Nanone igikuba kiracitse, biri gucaracara ko maginga ya Croatia ihanganye na AFCM 23 bari gutera bombe muri ibi bice, kandi bivugwa ko off target ariyo gutera ku mazu ya bamwe mu bayobozi babamo. Byifashe bite sahingi Bwana Bizima? Ego niko bimeze. Ni umwanzuro ubona ko ari operation nshyashya isa naho iri gutegurwa kandi yari imaze igihe mu mugambi ya FARDC yo gushakisha amakuru neza y'ahantu abayobozi ba M23 baherereye muri izi z'uyu mujyi wa Goma. Ubona ko cyane cyane nk'ahazwi isaha n'isaha hashobora kuba hakoherezwa ibisasu bya drone, kubera ko ariyo ntego bafite, kandi ubona ko ari nk'igikorwa cyatangiye, kuko ubona ko muri Goma harimo ikibazo cyane kijyanye n'umutekano bijyanye n'intasi zirimo nyinshi cyane ku ruhande rwa M23 rwa FARDC, kandi ubona ko no mu nkengero z'uyu mujyi akomeje kugaragara cyane ibitero bya drone ndetse n'imbunda ziremereye ziri kuvugira muri ibi bice. Akenshi abantu bari bamenyereye yuko ari exercise za M23, ariko hamaze kumenyekana neza ko harimo operation ziri gukorwa muri iki gice ziri gukoreshwa na FARDC. Bwana Bizima, biravugwa yuko ikoranabuhanga rya AFC ryayoboraga ubwirinzi hano mu mujyi wa Goma ryamaze kwinjirwa n'ihuriro rya FARDC. Bikanavugwa ko bamwe mu basetinga iby'ikoranabuhanga bari bamaze iminsi basetinga muri ayo maparike ya za Virunga ndetse n'ahandi hose. Bivugwa yuko bamaze kwinjirira kuri kote y'ihuriro rya AFC n'iki bari gukora kugira ngo bahangane n'iri huriro rya FARDC ritaboroheye. Bwana Bizima, ni ikintu gikomeye cyane, ariko ubona kiri gutera kuba hari ihuriro rikomeye cyane kuri M23 ku bakomandazi bo ku rwego rwo hejuru mu gisirikare ndetse no mu nzego za politiki. Ubona ko basa naho bari mu nama zitahishurwa cyane, ariko ubona ko ari ikintu bari kwigaho cyane kijyanye n'umutekano wo kuba basa naho binjiriwe cyane mu nzego mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse kandi ubona ko bafite amakuru neza ko byanze bikunze hashobora kuba hari ubugambanyi cyane buri gukorerwa muri M23, ku buryo ubona ko uburyo bahakingamo atari ibintu FARDC ipfa kumenya gusa kubera ikoranabuhanga bifite rihambaye, ahubwo ari abatanze amakuru cyane ku ruhande rwa M23. Ubona ko ari ikintu kiri kwiga, ari ingamba barimo zo kuba bahindura cyane system bakoreshaga, kuko ubona ko isaha n'isaha byateza ikibazo M23 iramutse irashwe muri iki gihe hakoreshejwe drone, ko haba ikibazo gikomeye cyane ku nzego z'ubuyobozi ndetse n'ahantu h'ingenzi ha M23. Bwana Bizima, biravugwa yuko wari ukuriye operation muri Sud Kivu yaba yazamutse yaje mu nama y'igitaraganya, kandi akaba ngo nawe yari yageremijwe, bashobora kuba bari bamuteze aka kagambane kari kuvugwa mu ihuriro rya AFC. Ese hari amakuru waba ugafiteho? Ese hari gahunda n'imwe waba uzi, cyangwa ni ibigaragara, cyangwa ni ibihwihwiswa bya bindi by'igihuha, cyangwa
by'abapaparazi, abantu bihimbira inkuru kugira ngo wenda bace intege abakunzi b'ihuriro rya AFC cyangwa banace intege nk'uko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda ribikoraho, rigenda rivuga ibiterekeranye wenda bijya bigaragara nko ku munsi w'ejo uburyo batangaje ko bahanuye drone ya AFC M23 ndetse batangaza ibintu byinshi kandi babeshya drone yahanuwe bivugwa ko ari ya FARDC. Ese ibi ni ibiki? Ese si bwaba ari uburyo bukomeje kugenda buvugwa ko n'ubundi ihuriro rya FARDC riri kugura ibitangazamakuru bagatangaza nyine amakuru nyine asa nkaho ashimagiza ihuriro rya FARDC kugira ngo wenda abaca intege abaturage cyangwa n'abaturage bumve ko ihuriro rya FARDC riri mu kazi? Yego, urabona ko gavumenti ni igihugu, FARDC ni gavumenti, ni igihugu ubona ko gifite abaturage ndetse kikagira inzego zose zibaho mu buyobozi. Ntabwo rero gutangaza amakuru y'amacantege ntabwo babikoresha, iyo style ni mbi cyane ku gihugu kiri mu ntambara. Rero kuba babeshye ko drone atari iyabo ari iyabo ni ikintu gishoboka cyane, gusa amakuru aba yamenyekanye, ariko ni ikintu kibaho ku mpande zose. Uwo ari we wese yabeshya bijyanye n'inyungu zo buri intambara, ntabwo umuntu ajya avuga ukuri kose cyane bimuherereyeho. Rero ikiriho kigaragara cyane kuri FARDC mu buryo ubona ko operasiyo irimo gusa naho yabyikiriye biri kugira ikintu ihindura cyane gitandukanye n'iminsi itambutse. Hari ikibazo cyane kinini kiri muri M23 aricyo wambwiraga cya komanda rushinzwe operasiyo muri Sud Kivu wazamutse. Urumva ko abayobozi nk'aba ngaba iyo bageze aho bagera ku ihuriro ryo kuba baza mu nama y'igitaraganya kandi mu gihe cya operasiyo zimeze nk'uku, haba hari ikibazo cyabayeho muri komande hejuru byanze bikunze, ariyo washingira ku nkuru yasohotse ejo kandi yavuzweho cyane ku makuru dufite ko harimo ubugambanyi bukomeye cyane mu rwego rwo hejuru mu Edikota kwa General Sultan Makenga. Hashobora kuba harimo ubugambanyi bukomeye bw'abayobozi ndetse bari ku rwego rwa senior officer, bashobora kuba baratanga amakuru mu gihe gitandukanye kuri FARDC, akaba ari nacyo cyagiye kibamo inkubiri y'abayobozi harimo Lieutenant Colonel Wiringoma mu gupfa kwe. Ubona ko ari ibintu byagiye bikorwa n'abo bantu basa naho bamenyekanye ku munsi w'ejo ariko batarabasha gutangaza amazina, gusa bavuze inzego basa naho bakoramo. Buri wari wese asa n'uwabyumva kuko umuntu warushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho urumva n'isigino nyine byanze bikunze yabaga mu Edikota. Urumva ko byanze bikunze amakuru atanzwe n'umuntu nk'uwo ni ikintu kiba gikomeye cyane, ubona ko bitakoroha cyane kuba wabasha kuba warwana urwo rugamba utaramenya uwo muntu. Ashobora kubamara cyangwa se ukabona n'urugamba rurabananiye burundu, kuko atanga amakuru ya operasiyo yose, akaba yatanga amakuru y'ahantu kwa komanda baherereye. Niba hari komanda uvuye mu gice kimwe yerekeje mu kindi, wa sigino aba abizi. Ni ikintu rero gikomeye, ubona ko aricyo cyatumye habaho ihungabana cyane risa n'iryateje iriya nama y'ikitaraganya kuri M23, ku buryo ubona ko hari ingamba bagiye gufata ndetse mu minsi mike ushobora no kumva babishyize hanze cyangwa se bikaba ubwiru. Ibyo ni ibintu bishoboka mu gihe cy'intambara bibaho, ariko icyo ni ikibazo kigaragara ko cyabayeho muri M23. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri kugaragara saha iyi ngiyi muri ibi bice n'ubundi biri kuvuga ko byamaze kwinjirizwa? Urumva umujyi wa Goma ni umujyi munini ndetse biri kugaragaza ko ihuriro rya AFC riri gutakaza uduce nk'agace ka Kazinga ngo karatakaje, ariko uruhande rumwe ruravuga ko agace ka Kazinga kari AFC gafite, sinzi impamvu abenshi bavuga ko bagatakaje. Ese mu makuru yizewe koko aka gace ka Kazinga ejo watubwiye ko bishoboka ko kaba kagiye muri huriro rya FARDC, niko bimeze cyangwa siko biri ni bya bindi by'aho ngaho gusa byo kubeshya? N'icyo ubona cyahindutse kugeza ubu? Oya, niko bimeze. Ni agace kabereyemo imirwano kandi kabasha kwigarurirwa na FARDC mu buryo bwihuse cyane, bijyanye na parike yari igabye ibitero muri icyo gice, ariko birimo bivugwa cyane kandi ni ibintu bigaragara kuko ntabwo M23 ikunda gutakaza kuri uru rwego no kuba yaba ifite defense imaze igihe kingana gutya kandi yari yubakitse bishoboka ikaba yayitakaza muri ubu buryo. Rero ni ikintu kigaragara n'ubundi kiri kugarukwaho yuko muri iki kintu cy'inkubiri y'ubugambanyi bishoboka kuba naho byari biriyo, ari nacyo gishobora kuba cyabateje gutakaza. Ariyo mpamvu ubona ko komanda ba operasiyo bose
basa naho ari ikintu bari kwigaho cyane, ubona kigiye guhinduka cyane, ubona ko bari barinjiriwe ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo ubona ko hari abantu b'intasi bakwinjira muri abasirikare bari muri operasiyo. Urumva ni ikibazo kiba gikomeye cyane kuba waba uri ku mirongo imbere y'urugamba neza ukaba ari we muntu utanga amakuru ku mwanzi. Ni ikintu gikomeye ubona ko bafite urugamba rwo kurwana n'iyi nkubiri, kandi mu gihe ubona ko FARDC iri kubagabaho ibitero mu nce zose kandi yumvikanye ku buryo ubona ko bafite imirimo ibiri yo kumenya abagambanyi bafite no kubikiza ndetse no kuba bahangana n'izo operasiyo ziri kuba. Yes, Bwana Bizima, sinzi iri koranabuhanga bivugwa ko ryari ryubatswe muri zino parike, birangwa yuko ihuriro rya FC muri operasiyo mu makuru nabashije kumva cyangwa nanjye nabashije kugenda mbona, biravuga yuko n'ubundi yari irimo igenda izisenya, akaba ariyo mpamvu mwumvaga urusaku aho bakoreshaga imbunda ziremereye. Bamaze kugera kuri ruhe rwego ugereranije wenda, cyangwa bari gutegura gahunda yihe wowe ureba cyangwa wowe wumva, kuko uko byagenda kose umuntu uri kuri tere aba akurura amakuru menshi bitandukanye, natwe tuba turi kure ku buryo utapfa kumenya uko biba byifashe. Urabona iki ari iki kiri gukorwa kuri kote y'ihuriro rya AFC M23? Yego, ikintu kiriho ubona gishyizwemo intege cyane kandi kiri buze guhinduka, kuko ubona ko nta muntu utagira kirogoye uko bisa kose baratekerejwe nyine kuba habonekamo intasi kuri uru rwego bageze mu gihe kigoye nk'iki kirimo operasiyo zikomeye kandi zibira mu bice bitandukanye. Urabona ko ikintu basa naho bagiye gukemura cya mbere ni uburyo bwo kubasha kumenya umwanzi, kuko niba yamaze gutambulika icyerekezo yari aherereyemo, buriya ntago abasirikare baba bari kuri frontline bashobora kuba bakora ubugambanyi babe bagira ikintu bakoraho kinini cyane cy'ingenzi nk'abantu baba bari mu gifatano apangirwa akazi kose. Rero niba bamenyekanye urumva ko operasiyo zabo ziraza kujya zigenda zibahira, kuko ubona ko nk'amabanga yose bamenyaga, ikintu cyose bajyaga kugitegura FARDC yabashije kukimenya. Rero operasiyo bari gukora yo kuba bikuraho uyu mwanzi ubona ko maze igihe asheringwaho kandi byari nk'uburyo bw'ibanga, ariko urabona ko byanze bikunze kuva nta advance hari yo kuba binjira muri uyu mujyi wa Goma, ushobora gusanga harabayeho inkumirizi cyane, ndetse kandi ubona ko nabo bahashyize imbaraga zikomeye, kuko ntabwo bakwishyuza ko baraswaho neza hano muri Goma, umujyi umeze gutya kandi utuwemo n'abayobozi ba M23, urimo n'ibikorwa byinshi. Rero urumva ko ifite akazi kenshi kandi irimo kugakora byanze bikunze, nubwo FARDC ikomeje bisa naho ishyiramo imbaraga cyane mu bitero irimo kugaba mu bice bitandukanye. Yes, urabona hari icyizere cy'uko wenda AFC yaza kugira icyo ikora bitewe n'uburyo ki n'imbaraga zabo, urabona ko hari icyizere kabisa. Birashoboka kubera yuko yamaze kumenya amakuru y'ikibazo yari ifite. Ubu urumva ko ikintu ikeneye gukora cya mbere kibanza byose no guhindura sisiteme yakoreshaga, ku buryo niba yarinjira urumva ko porogaramu zose babasha gukora cyangwa z'ubwirinzi batazifite nta kintu babasha kugeraho. Nicyo kintu cy'ibanze babanza gukemura, naho ibijyanye n'uduce bagenda batakaza byo biriya ni ibintu bijya bikemuka cyane mu bijyanye n'imirwanire, uburyo kubyisubiza bishoboka, ariko ikibazo bafite cyane ni icya kuba barinjiriwe muri sisiteme y'ikoranabuhanga. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana. Yego, urakoze cyane nawe. Namwe bakunzi bacu rero murumva ko situation ihagaze, ni updates mutari mukwiye gucikwa z'aka kanya, aho tuba tuhabaye kugira ngo tubabwire uko byifashe. Ariko icyo wenda twavuga nuko ibice baba batakaje isaha ku isaha, murabizi ko ihuriro rya AFC gufata ibice ari ibintu biba byoroshye. Wenda nk'urugero tutagiye kure, ibintu bice bya Masisi muribuka ko bagiye babyikuramo, ariko mu kubifata babifashe mu minsi 3. Bimungu rero ducukirize ngaha, n'ubundi update zo nakagaruka hagize igihinduka twongere tuze guhura mu masaha ari imbere. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.